Welcome, you're watching Don Bosco Media Network. This is Mona Lisa Rambai presenting to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today. Local truck owners protest vehicle ban on sand and stone transport. KHADC destroys crops of 5 households in Umlado village. Salesian community mourns passing of Reverend Father Mukt Kumar Turki. And Matchaprang Career Guidance Program benefits over 100 students. And now the news in detail. The local truck owners and drivers association of Minlem and Hima Khairim has expressed frustration over a state government ban enforced by the Forest Department on vehicles transporting stones and sand. The ban, effective from August 5th to 8th, has disrupted operations as these vehicles are crucial for supplying materials across East Khasi Hills district. Association President Ejen Starkur Kalang criticized the government for implementing the act without providing clear rules, exacerbating the challenges faced by truck owners and drivers. In response, the group has called for a meeting on August 8 at Umpernai village to discuss the situation and determine further actions. This ban threatens to impact the construction industry in the region, with potential delays and operational setbacks looming. Isim kulum kata kas kim sis pasni percaya om paiba ina bendong juni kas kim sis pasni katur kelapan rak jingthun ban ha ka jo opor ka ni jing khang kolong ba kampadan gono-gono ka jing sulap bat ki try kali le bat ki driver kampadan ka jing pensyai directly bat ki department bat ni lembak association lene dah kami sulung untuk yang kita bar pada dah dari isuan kedit tinggal dan ketua kedit teligi kali kita haki senam balada baru kidon kita hangat tikiyo ban kem mansis di yahapan lek bagi kendu ban pelaj banyak ki di mentah ke ketir kiwan kelam kono kecil pentip bat ngiyok snow hoi yang kali kejuni kebayai hadu mentah kampadan ke bahasa kem tinggi kidon haki baik penting ke mentah nilai semua bagi layak kem ke pasau santri kali tang belum bayar kita hadu mentah ni tempat dia bagi keren ma tinggi mentah bat niom basua ba kan nak kada kejenge ke bak hancur tinggi kuat ba ngini kendu ngini lom borok ki para try kali bat ki driver ki badan yang ini kali ke bab kit ki mau bisiam ke bengi kuat berkhot dan ke thai west hasil east and west hasil Ripoy district bat hani ki east hasil ki ba kini hi ki ke banta ke bengi penot kap ngi pentulun yau mau yu siam di madrasah lek bagane ka rensan di lek bagaji raplang jompi ki la pathai kubor tinggi pensno siapa sorkar ba ka sorkar kadai ban ala sipor lene ban khot ya kaji keren bangini penbe da kanu quality bangini ya marka sorkar ka khan yangi ka bes ka petrekam ka kup ganikaan ka kup ganika rules ka ba kalapas ka sorkar how aljara kuar ketika Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules 2022. Tienrei ngimtip pat ye kenekaan bakal ada. Ngintip tat enduk dalam mentah tal sedang manwan mankan. Kemudian kecing pensyai ye kenekaan. Kemudian kecing pensyai ye kita kali. Kemudian kecing pensyai ye kita driver ba kadon kegenekaan ba omlong bankit ba omlong banai klem kata calan ki banai di traipar mau dan di traipar siap ke bakot kum ke rules ye ki minor minerals ye ki border stone ki siap bakum tanda ibu akan di form H kata calan ke bagi konkret tinri klem pentip pat upai ba bobot balang hi na kaleng ki driver bagi try kali kim dei ki diu ki ba komunisong no ki balatik lut ya borok ki ain ki
village, Ribhoi district, the Khasi Hills Autonomous District Council KHADC has come under fire for demolishing crops from 5 households on August 3rd. KHADC officials operating from Laila destroyed crops including betel nuts, bananas, pineapples and oranges without prior notice or consultation. Affected families Prin Umsong, Brina Silyang, Slis Lingdo or Milis Lapang and Prines Silyang expressed deep sorrow over the loss of their long-tended crops. Local headman Wet Singkli condemned the action, comparing it to heavy-handed measures seized in other states and criticized the KHADC for neglecting local authority and customary practices. The destruction, which followed a demand on August 1st for villagers to remove plants, has caused significant distress among residents and sparked widespread outrage over perceived injustice and disregard for local agricultural traditions. Jing tung jing tepat ba ini kilong kami nong song jopi kilamat ya jing menin gasni. Kalau kau nak siap dari resmi media malah platform yang mau naman taga jing penpej ini penjulur naman taga ini kilong kami kibera sanjing kibera sa penjulur. Kajing wan yang diberi konsil kasih palai kisuan dan med siapa pernah ba teu jing tung jang gitu gibriu ni kumno ya kata kim ajibab ya ba clear dengar menang ban ya gini gibriu giba syong basa ni po sinong ban penbej ban kendur ban ramai gi kan marbaliu matang sing so dingi yo por ba sing so jala cha on kata ro preng slap iwan le don bor teh ta ngapun pau ya kan gi sungsi ban penremjur ba gimde gibriu giba syong ba sa giba wan cuan menen kide giba syong balasa bila khalapun hang ne gibat gibriu raj gibriu trairi hang ne te kila tip khamha banyanga urba syong bawan hadin te kijing penpau ya kan kijing si bakile ya kan penjulur namar baki jak po tang nang ini jing tung jing tap kum kuai kum kat kum ini kiso kipai kiyo nang ne sigi kilometer step te kila dan bor hadu kan ne hatu so tenat sebenarnya hadu kan ne penlong ya kan jing tung jing tap jing gibriu ba penjupom penjulur beli kim aipor ba khambun le sengiru kala kasnong lai ngam tharai re na tahi jong ujun na ne ujulai ke jiwan tinggi breu jong kan ka diskonsel di bana Shillong di aisa CFO na ta ba ko jong na ka kini ki staff bar khoi ikiwan tu ki pe nang kislang nang ne ki pe yang ne namar udot tu umau bila ang ne wei ikiwan pat kilik pe inte te Mungkin hajan badan kanan ini jam syur, dia lajak sini sedang syur semua. Jadi syuan dia ni kikot yang ikang. Macam ni dengan lek ke yang ne kapung jeng nak kan ne ang kadai ke jong ni. Jadi ang mana ba ibor yang ne ang haba kadai ke ta jong ni maka jaka senang se. Islam ni yang penting ban kamtra ya kana ma ba kadai jong sel. Ya ba kam tang ang le kom no haba pi so de ka jong pi te longi hiru em tum kho kin ma ala da ka de ka jong pi de subha ai lat yang ni mo kadang kim pat pendem kam ai pendem kam ngi te nda pela pendem kam ya ka te sa sim ya ka te jong ai kong wong to o la da ki menjur na em la da ngi ai no ya pi kum kan ne ka renew ba pin renew be ya ka te ba pin renew be ya ka teng ong belengi menjur mo nam ta ka jing bhang na jing bhalang tengin menjur hi te hadin pan te uang tong yang sa ai pi ka jing tha dengan sa ai na po office te pi sa wan renew be mo kong dong to ki ong ta ki he ken handrai mentapat tang si benai tam subo nang kemau su ma kataring lawan 4 minit klempoi perkat suwan sabadai ha por baslam The Silesian Shillong province is mourning the loss of Reverend Father Mukt Kumar Turki SDB, rector of Savio Junerate Maulai, who passed away suddenly on August 4th. Father Turki, born on September 15, 1967, was ordained a priest on August 11, 1998. On the evening of his passing, a holy mass was held at Savio Junerate with many attending, including the Silesian Society, students and friends. On August 5th, Archbishop Victor Lingdo led a mass for Father Turki. Reverend Father John Zosiamia, provincial, praised his contributions to the Khasi Hills.
Father Turkey's body was interred at Lajamkra Cemetery later that day, following religious rites. The education cell of the Khasi Students Union KSU Nongstoin Circle hosted the Matchaprang Career Guidance Program at Tirsem Hall DC Office Nongstoin, aimed at assisting students in choosing their academic paths after class 12. Held with participation of over 100 students from Nongstoin area, the event featured training from experts in fields such as law, civil services, police, teaching, engineering and medicine. The resource persons provided valuable insights into various career options, helping students make informed decisions about their futures. Attendees expressed appreciation for the opportunity to explore different fields of study, acknowledging the KSU's role in broadening their career perspectives. Publicity kata kami dia malam bagi penong hidup ini program dari kipelong akata kerukom bahkan long jai bahkan long akata kerukom keba ngila atau influence na do na po kenapa kami syuong bersyukur tamban syuong kan kalau berpeni bagi dadal sisa ke temu tekeng ngila lagi tekeng juga peni dalam juga teman syuong di Facebook Instagram juga post gini kita ngerengi pada bahan kalian begini samlah juga KSU kisim kia ban wanra da kajing temu babha kajing temu kaba tax chai ya jika de kata ma de kenal ba ini ka hidiman kenal we gani sini da hidiman ai ko play do na school ini samlah KSU liberation kia gani ka ayu dia nak yang pulet kan umur ko alam pulet rakti dah dia dia kita compare kita. Rồi, sultanat bani na bagi kualam ni kualam hekna buat dah kamu kulit bani dan nado balam hek workshop SP office nado balam SP nado ki bayar kami ki apa tanah ki follower mah ki tentang penyarap share kualam hek di bandang kata dengan cingmu ini lain ki para jangan banyak ni te haju apa Pi bersyom sedih kemana? Petubha naik buat bisa ni, mana ni? Petubha, naik tempat ini itu ilade teng school ini. Terus kamu yang Jesus Christ berdiri belajar, mana dia berubah? Kekun, dia berubah pelan dari kesini bukan bunyi. Mana ikut saya bisa ya ibarat manajer yang dengan strike main hari kalah. But keketen dengan adik enam ramalan, but macam sapo pendek nak sekolah Saint-Peter gas center school non strike. Sebagai mungkin resiko lebih parah. Tenjuhan om John Kirto. Warna Madinah School, Saint-Peter, Askelis, Kumustan, Merek. Rishbun, Aji Kapti. Tu kejaman kebakman ki baru beramah ni hakne ka nobesni. Tu nak play star yang nama penjat tengah star kadang ni. Tu nak play ki baru star pada ki baru ki perlas jangan nak kui dari school.
Te kakak juga kadai scenario jerwa na kasku simpitari na kasino no kan ya. So viewers, that is all for today. This is Mona Lisa signing off. Until we meet again, thank you for watching.